I sad vidiš iz kotla ove magle, na nekih 15 metara od mene polako se pojavljuje manastir. Nijotkuda. Nijotkuda izrenja, golubovi se čuju. Jedina pesma, ali pogledajte ovo. Pogledajte ovo zdanje, Bogu iza nogu. Znači ovdje gdje apsolutno, znači samo anđeli bitišu, znači verujte, preko 1200 metara žive duše nema. Mermerne ploče, znači površina nekoliko hektara. Šta je srpstvo? S jedne strane ludila, još lepše bi bilo da je ovo sad puno monaha i da zvone, to se ne vidi tamo na stotinak metara, to su konaci, to se ovdje gradi zvonik, evo, ne znam šta, evo ti ovo zdanje od 2-3 hiljade kvadrata, sinozeno, 500 monaha, dao Bog da ima jedan. Dao Bog, znači vidi se da je ovdje uloženo jedno 50 miliona, najmanje, ako to može da se vidi, ali je pusto. I to se ulaže i dalje, znači to je dobro, znači majstore mora da ima. Sad ćemo da imamo da li ima monaha.